Sinyane lembube, sinyane lenyama, Sinyane lenyamboso, ungayhlaba mfana usile. ungayhlaba mfana. Sinyane lembube, sinyane lenyama, lenyamboso. ungayhlaba mfana. Sanibingelela sanibonani. Welcome to Dr. Mzizi TV. Dr. Mzizi TV. If ukuthi uyaqala ukuyibona le channel, if it is your first time seeing this channel, please do push the subscribe button mafowethu, pushani leli button elibovu ngobuningi benu ukuze njalo udokotela masethe ufuna ukuyikhipha ivideo nibone nje into ibovu esikhuphuka sikuyasho ukuthi ayike sesiyakhala njengamanje ke namhlanje ngisesigodlweni engonyameni no Dr. Mzizi kwi Dr. Mzizi TV. Nangu kudokotela ngizocela udokotela azibingelele abalandeli bakhe. Dokotela Mzizi uyaphila Nkosi yami? Siyaphila mkhulu kunjani? Siyaphila mkhulu. Mkhulu nami njengoba sengiyilana ngiphoqwe abantu mkhulu abanezimbuzo abafuna ukwazi mkhulu ngento obukhulume ngayo wayifaka kwi Dr. Mzizi TV mkhulu. Yebo khehla la. Siyabingelela kubabukeli be Dr. Mzizi TV emakhaya. Yebo khehla. Yebo mkhulu, siyabingelela nathi mkhulu. Namhlanje mkhulu befuna sithi ukukhuluma ngeziphakamiso. Bese sikhulumile ngazo iziphakamiso kodwa sabona ukuthi ku comment section abantu bafuna sibacacisele sithi ukujula between iziphakamiso nezithwalo. So mkhulu ubusuyichazile izithwalo zala ekhaya ngaphambeleni nangale ndoda le yase ultracity ngaleso sipoko abantu abaningi abafisa ukwazi ngaso. Mina ngithi mkhulu sisacela ukujula ngeziphakamiso zala ekhaya ngoba siyazi mkhulu ukuthi ziningi iziphakamiso nazo ngisho nezedlozi kodwa sikizingene mkhulu kulesiphakamiso lesi sase ultracity ngoba abantu bayadideka. Sicela ungene kusona mkhulu. Namhlanje sizokhuluma nje ngeziphakamiso mkhulu nezithwalo siyabanika abantu lento abayifunayo. Yebo khehla la. Yebo khehla abantu bangifonele kakhulu. Kusukela nje kade ngikhulumile lo nkulumo leyo. Yalesiphakamiso sale ndoda le yehlelo lodwa. Isipoki. Yebo khehla. Futhi abantu bethukile kakhulu bathi hayi bayisaba lensizwa manje izobadlala ibhola ibase ultracity ibahambisa ingabalalisi. Yebo khehla. Lensizwa lekhehla lami siyavumelana nawe masikufaka yona emzimbeni kwena. Wena uyasho ukuthi ufuna ilunjaniswe nobudlozi noma ufuna ingalunjaniswa nobudlozi. Abanye abafika lesigodlweni ufika athi umuntu hayi mina mkhulu njoba ungifaka lensizwa ngicela ungayilumbanisi nobudlozi ngoba idlozi lasekhaya laphendulwa kakhulu kwagangwa ngalo kakhulu ngisayingane namanje into ekuthiwa idlozi ekhaya asisayenzi asakholelwa kuyona ngoba loniwa kakhulu. Lo kuyaphoqa ukuthi siqhonoshise lesipoki sisenze sibe nepower kuyena. Wena ke lo khehla lami esikwazi ukuthi lesipoki simdlala ibhola kodwa hayi nakhona simhluphumeze simbulala. Simdlala ibhola ngokuthi sithi akadumisa imoto kuze kuse sifuna ukuhamba siye emagumbini amane emhlaba siyolanda imali noma sithi akahamba eUltracity ayo toilet khona noma sithi akahamba odla ibreakfast khona. Ikhona ke lokho khehla. Manje mkhulu ake ngithi nakho ke ngihlala eKlofu. Yebo khehla. Ngisithathile lesipoki. Kunjalo khehla. Kumele ngiUltracity mkhulu ngiphisiwe. Senza njani into enjalo mkhulu ngoba phela iUltracity akukho eduze. Yebo khehla lami. Kuyaphoqa ukuthi udrive ukuthi uye khona ngoba sikwenza lokho ngoba sesikunikile vele imoto sesiyazi ukuthi kuzobalula ukuthi uhambe ufikelele lapho. Lo ofika la ekhaya enedlozi eliclean khona abafika la ekhaya benamadlozi aclean athi hayi mkhulu ngifuna mina ungifaka lensizwa uyilumbanise nobudlozi. Azikhethele nti idlozi lasekhaba uma wakhe noma idlozi la kuwo. Sini bese simfaka lento kube nokhamba lishaya amemeza idlozi la kuba khulume lokukhuluma esuke sikusho siyilumbanisa nedlozi lensizwa ukuthi mayithi yavumbuka ifuna ukuthi imenze izinto kuvumbuke nedlozi lithi hayi ingane yethu lekuphikiswana. Umzizi kade nifaka la kuvumelwananga kwathiwa kunokhulumisana makhona enifuna ukumenzisa kona lo mntwana. Asikwazi ke lo ukuthi simdlala ibhola lo usuke eyilumbanise nobudlozi lensizwa mayifaka emzimbeni wakhe. So uthi mkhulu masiyilumbanisa nedlozi lento angeke idonse ngamandla
njengale ingalumbaniswanga ne kunjalo khehla lami ngoba amandla siwanqundile manje esingithi qala ikhulumisane nedlozi makhona efuna ukwenza kuwena kuyabanjiswana nalo idlozi mkhulu yebo khehla lo oyithathe yodwa yanikwa amandla yona iyayibusela kuyena gida yona ayilawulwa yilutho namagiya thina amakhubalo suke siwanyuse kakhulu safaka amaphakama namandla ngami anyakaza ubusuku nemini manje mkhulu ake sikhulume iqiniso isithwalo lesi akusona khehla lami isithwalo lesi isiphakamo lesi ngoba lento singayifanisa nezizwe isipoki leso singafanisa nezizwe umoya othize lesufaka kuwena ukuthi uphile kuwena esikwaziyo futhi ukucontrola mesobona uyaxaka siyakwazi futhi ukukhipha akusona isithwalo lesi sithwalo khehla into engeke usakwazi ukuphuma kuwena so sekujulwe kakhulu mase sekukhulunywa ngento isithwalo nesiphakamo mkhulu ngozokhuluma ngesipoki isipoki mkhulu asiyona yini ingozi ngoba phela mhlawumbe sowungavusile umuntu wakini awungichazela mkhulu isipoki sayisizwe thina ukuthi siyingozi ngoba sibuye sikujikela yebo khehla isipoki siyingozi makuthiwa uvuse umuntu siyingozi ke leso lesi indoda enkulu indoda nje inomusa le ejabulela nobanje obasebenzisa lespoke sale ndoda siyazi ukuthi indoda enenhliziyo enhle ezithandela nje ubumnandi ukudansa ngoba le ndoda uhlezi uba ngumsinde emotweni mesuna nasekhaya lakho fuhlezi udlala iredo mayiphakeme ngotshwala fuhlezi unogoloko ushaya wona kodwa lento sike sithanda ukuthi iphakanyiswe ngeRed Bull nangeSprite kwamanye moyiphakamisa ngotshwala isuke ikuphuzise kuze kweqe ikona lokho khehla la mkhulu ngicela ukukubuza mkhulu angazi noma sengiyabhahluka yini yebo khehla uyathwalisa mkhulu hey khehla lami kujule kakhulu lokho sikhuluma lesigodlweni lokho njana phambilini sekusakhuluma kalesiphakamiso seSulumane kusuke sekujuliwe leke sihamba sokulalisa ethuneni leSulumane lapho sidivusele kuwena sisebenzisa iskapu uyosokulalisa ethuneni leSulumane mase sidivusela kuwena leSulumane kube nosiko oluthize silenzayo kulethuna lapho ke khehla soye sekujuliwe ke lapho ke singase siye khona kulo nkulumo ukuthi kusuke sesikutshatshisa lapha into engeke sayisusa kuwena le wena fuhlezi ugqoke lezivatho zamaSulumane mase sikufake lento ugqoka lesiqhoko samaSulumane nengubo yamaSulumane kuze lento iphakama lapha ekhaya lakho umoneyikakho ufike kube nosiko lenzayo olihambisana nalosiko lamaSulumane kuze lo moya uphile lapha phakathi kwaleli khaya naseyinganeni zakho futhi kodwa lonto ijule kakhulu ngeke sikwazi ukuyikhuluma lemsakazweni khehla into enjalo iyahlatshelwa mkhulu iyahlatshelwa khehla okay ufike kube nama Weet-Bix futhi ekhaya nobisi umzini weSulumane wasala ama Weet-Bix nobisi kube nebrayi uzoyenza njalo ngolesihlanu enyama esikapu kodwa ikhehla ngeke sikhulume ngalonto kusuke sekujulwe kakhulu asibuye sikhulume ngalokho abantu abafuna ukuyazi lento guys please do comment and ask and say ukuthi udokotela afuna akhulume ngani just like I said le TV akuyona eyadokotela Mzizi kuphela kepha futhi eyethu mkhulu kunamahemheme engwazayo lana ekuthiwa abafundisi bayaphakama nabo yebo khehla la iqiniso yini yebo khehla abafundisi bayaphakama khehla noma efuna kugcwala ebandleni lakhe noma efuna nje ukuthi abe namandla mefike esontweni lakhe eqale eshumayele bingelela kuzwakala ukuthi usefikile bayafika khehla lami la sibasebenze sibanike izinto mawuthi ngumfundisi yini mkhulu unganginika yona ngoba phela njengoba ngumfundisi ngifuna mina ukutshela abantu ukuthi ngizobanika izwi lenkosi yebo khehla ngifuni phela sebengibona ngigqoka ubuhlalo ngigqoka izinto zobungoma ngoba phela lapho sebezobona ukuthi cha lento ngiyenzela imali so mkhulu yini into onginika yona mangumfundisi engizokhuluma nayo noma ezohamba nami egcwalise ibandla lami abantu bakho futhi mkhulu mabenikela ikhona khehla lami into esikunika yona siqale sikusemfuleni sifike sigeze ngenduku ezihlukahlukene phesheya komfula sibuye sigeze emfuleni bese kube nenhlanga esigcaba zona la khehla yabona la sifuna umupingelelo umile phambi kwabo abanye bavukwe imoya abanye bavukwe izinto ezihlukahlukene abanye bahayise lento sifaka nalomuthi ekuthiwa usililo
khona umuthi ekuthiwa usililo khehla sofaka nezinye izilwane ezigange ezijulile khona omunye umuthi esingnika wona esingagcabeli ngawo la ekhaya uhamba nawo uye ekhaya lakho ufika ugcatshwa umfana ongakathombi ugcatshwa la ngawo yabo la phakathi kwamabili ebusuku nala naphakathi kobhozo laba la inhlanga ezimbili yona ke khehla lami ke lemfihlo ke lesuke siyifaka kuwena ukuthi uma ushumayela phambi kwawo ube ngathi uyingilosi yasezulwini makuyisonto ekushawa kulona isigubhu kunento esikunika yona efakwa lesigubhini uma kushawa lesigubhu bahayiza abantu bavukwe imoya suke sekuyilento sekuyilento lento iyabahungula ukuthi uma ukhuluma umemeza iminikelo umuntu akhiphe kushade ufihlile engawuplanela ukuthi uzokhokha la lento siyigangisile khehla kakhulu and futhi mkhulu ayinabo ubungozi khehla phela nje into esiyigarantile siyifake la sifaka izilwane kakhulu kodwa ezihlambulukile safana namakhubalo ukuthi abantu bakhokhe mebengena la safaka imihungulo safaka ikhokhelo ukuthi makumenyezwe imali ukhokhe la into enjalo khehla umkhulu ngeke ngakuzwa mkhulu angazi noma sengiyaphohle ukukhuluma ngento esajazi yebo ke abayigqokayo into engabonakali nje ngabe iqiniso yini yebo khehla lami le nduka ngithi masikunika ukuthi sekuphola inhlanga emva kwa 3 days kunomuthi esikunika wona ogquma ngawo ufuthe ngawo uma ufika ekhaya ufuthe futhi ngalo kwi-element yabo lokopla kwayo funa lento ibilele kuwena uyikhulumise umemeze ngale nkathi ibila la kuwena le nduku lekhehla uthi mawugquma ngayo ugquma ugqokile lento oyigqoke esontweni uthi mawume phambi kwebandla ugqokene mawuthi uma nesudi phambi kwamakholo ugquma ngayo lesudi lesifuna mebebheka nalesudi bafike lo usizi nenyembezi babone ukuthi hayi yena lesibhekene naye into obuqilo obunjalo khehla le mawuthi kufakwa ijazi esontweni njengale jazi leli uqhuma nalo khehla le jazi le ungene nale ebhodweni ukhulume lokukhuluma sikhuluma uma ufika nalo le jazi uhlabelela ubona abanye bekhala inyembezi ubona hayi yaphila lento ekumina mawuthi isonto lakho lifaka amaflegi yabo amaflegi la ufike ephephezele emasontweni uyawathula ebusuku ngabantu bengaboni uhambathe emzimbeni ugqume nawo lamaflegi lawo sifuna nganywe lo moya ekseni waphanyeka ekseni ngakavuka abantu bengaboni kusekuseni liphephezela lithi animedbheka umuntu afike usiza athi hayi angeke ngiye kabani ngiyosonta khona namhlanje ahamba ekhona mawufuna kugcwala ubusuku nemini uthola mhlambe kusontelwa kakho noma unesonto wena uyahamba uthatha imhlabathi yalamasonto afana naleli lakho yendlela ezingena khona lapha emincane uyikho uzoyifaka la kulesikhonkwane esikunike sona wonke la masonto ayavala kuzogcwala la kuwena kodwa sesikhuluma imfihlo manje ekhehle engafanele ngabe siyayikhuluma mkhulu yazi sineyinkinga la mkhulu yebo ke mkhulu indlela okhuluma ngakhona mkhulu ngisho na ku comment section mkhulu abantu bayakuphakamisa mkhulu ngabe mkhulu uyayigaya ngempela lento ngoba phela sekudlaliwe ngabantu khehla lami siyagaya khehla lami lento uyayigaya lento siyagaya khehla thina isikhathi somdlala sinaso nje ubona nawe ufike la kuyagaywa sibhizi kakhulu la ekhaya iyaphila khehla lento le kakhulu hayi mkhulu aseke singene kuphondo kancane nje mkhulu yebo ke uphondo lwakho mkhulu usuke ufake isipoki usuke ufake ini lusebenza kanjani uphondo la sengibuzela abantu akade besibuza kuma comment section about uphondo lwakho yebo khehla la sicela usichazele mkhulu uphondo la ekhaya khehla wena osho ukuthi usebenza ngani sesiyabona nje hayi le ndoda nje ukuthi isebenza ngokugembula noma isebenza ngokutrade sesiyabona hayi thina siyifakele lokho bawukuthi usebenza wena ngabantu uyakukhulumisana nabantu sikufakela thina into ezohungula abantu labo ukuthi bavume yonke into oyishoyo mawukuthi usebenza ngento yokuthi usebenza ngalento ozabela ungifaka isifakele ilwane lezi eziziqhwaga sifake nalamakhubala nemlingo amakhubala akwazi ukwenza imlingo lawa ayigangi amakhubala wakwenza imlingo ayigangi amakhubala esingawathathi la eSouth Africa siwalanda eKenya mina ngisebenzisa amakhubala seKenya ke ukuhlanganisa lento ephilayo ezoshintsha amagiya ibe imlingi yona ke lento ezokwenza ukuthi noma ugembule efonini ukwazi ukuthi ubambe imali sifake naso isiqhwaga lesi sadawana lesi kulento lekhe into esiyigarantile namafutha lensizwa le yehle lodwa upiano mkhulu
hlezi abantu besho ukuthi nginamafutha sadawana ngabe mkhulu iwona ngempela yini amafutha sadawana la yabona khehla lami amafutha esadawana lawo ihona la engalanda kaBulawayo eZimbabwe endodeni enkulu evunyiwe lapha kaBulawayo engeke ngayikhuluma le emsakazweni lento khehla lami masingayithatha manje sithi copho sithi cok la amafutha omkhoma lawo sakhela ngabo abantu ilento izikhonkwana laba abafuna into edosa ubusuku nemini amafutha omkhomo wafaka makuthiwa wakha isikhonkwana esakhiwe ngamaphakama solwandle ngithi umkhomo uhlala olwandle sifaka amafutha omkhoma ke lento masiyiphakamisa sinesadawana uyasifaka sifuna lento ishintsha amagiya ifika iphakame ngalendlela ephakama ngayo kodwa icontroleke ize ngokuhle ngoba olwandle ngithi yazi olwandle kuhlala inyoka oshaka izilwane ezingozi lamaphakama amathiwa wenze ngawo isikhonkwana wangafaka lamafutha esikhuluma ngawo nezinye induzo ukuthi lento uyihlisa amagiya kuzofika abantu bagwazane la kube nenkinga lesaveni yakho noma isendaweni yakho angithi lezi uphakamise ngamaphakama solwandle olwandle kunezilwane ezingozi ulwandle liyadinwa ibuye libe right hey kunamaphakama ke siwafaka ukhehle ukuthi alingenzi njalo lesikhonkwana akube kuhle kuphela isadawana singena lapho ke khehla bese mkhulu le ndoda inehlelo lodwa mkhulu ngempela mkhulu unayo ake ngikubuze mkhulu namhlanje nje khehla lami baningi baphakamisile le ndoda nginayo nanzi namanje ngiyakhombisa yes namathambayo uma ungathi ngikhombise futhi ngiyakhombisa futhi khehla lami ale ndoda ngiwabeki la endlini ngoba afuna ukubusa la endlini avela abuse kakhulu kuze kweqe angikhathe nanama client uma ngena iclient elinemoya ke kufike nezangoma la umuntu onemoya ufika khala hayize ngena makunento enzima la strong kakhulu njengamathambo mkhulu before sivale le video yebo khehla kunezinyanga kunezangoma akungeni umuntu esikhohlweni yebo khehla ngabe uyakwazi ukubasiza entweni ekanjalo mkhulu uthola ukuthi umuntu ade waqeda ukuthwasa kodwa angeni umuntu esigodlweni kodwa lo muntu uthwasile yebo khehla lami siyakwazi ukubasiza entweni enjalo sihamba simgeze bese siyabuya siyamakha ngalento esimakha ngayo emzimbeni bese kube nento azachela ngayo la yokudonsa khehla lami makusa kuyaza kusa ngempela yabo manje usungibuyisela kule nkulumo esedlulile kuyona le ukuthi izevatho zakhe lezi zalo bungoma bakhe kunenduku azaqhuma ngayo nazo athi mezifakile egcekeni yaluza legcekeni eshanela ufike losizo le noma umakhelwane athi ngeke ngiye lapha njoha lo mntwana aphothula weyisangoma khona engizokuthola iyona lento khehla lami kodwa manje sesikhuluma imfihlo ezingafanele khehla iyona ezodonsa lento noma sifaka amaflegi azaqhuma nawo uzonima ubheka lo muzi ubuka lamaflegi ufike losizo nenyembezi uthi angekho noma udlula ngemoto ubone lamaflegi ihluphe lento ngaphakathi ukuthi angeke ngiye lapha into enjalo khehla makuthiwa wakhe eduze kwa freeway odlula imoto nalamaflegi lawo kugcwala ubusuku nemini ngoba ufika adlula umuntu awubuke lo muzi athi feke ngiye la ngelinye ilanga engathi kunezangoma ebona le flag khehla silikangise ngemkhuba enzima kakhulu engeke sayikhuluma la wama sikhuluma kakhulu sijula kobe ngani manje sithwasisa abantu kanti khehla la masikwenzi lokho sibathwasisa abantu lento siyifake ngisho usililo khona umuntu ekuthiwa usililo khehla onima ubheka noma kuthiwa ngiwakhe ngawo uma ukhuluma nomuntu leyo nto sakha ngabe efundisa vela akhala umuntu ekhihla isililo ukukhala khehla kodwa yakhehla la masifuna ukugxila kakhulu lapho hayi mkhulu ngicela unginike inamba yakho mkhulu for abantu abafuna ukukuthola mkhulu abafuna ukwazi kabanzi ngalezi ziphakamo mkhulu khehla lami inombolo le ikhayithi 073 58 35 348 ngicela ungiphendula mkhulu kithi 073 58 35 348 uyena-ke uDr Mzizi eNgonyameni bafowethu please do subscribe ngobuningi benu futhi ni-comment bafowethu nisho ukuthi nifuna udokotela akhulume ngani sizoniphendula as iDr Mzizi TV till next time bafowethu siyabonga
Umina ke isipoko seTV esingasisho igama. Siyabonga kakhulu guys. Till next time. Thokoza. Thokoza Khehla. Sinyanele mbube, sinyanele nyama. Sinyonela nyamboso Tungayihlaba mfana. Othi ungayihlaba ufuna